الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu wa ta'ala hamd sahibiz bulsun. İki dünyaya rahmet bulucu emir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл төләбден шыққан салават шәрифләребез иришсин. Һәм бу изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләребезгә Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре булсын. Bir vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafat bulgandan soң Мәдинәгә bir бәдәви кеше кергән. Шул чүлдә яшәүче кеше Мәдинәгә килгән. Шул яңа кешене күргәч, теге сирәк килә торган кешене күргәч, Мәдинә кешеләре сораганнар икән моннан: "Син Пәйгамбәрдән нәрсә булса ишеткәнең бармы? Ул исән булганда, Мәдинәдә яшәгәндә син шулай менә килгәнең бармы? Бу шәһәргә аны күргәнең бармы, ишеткәнең бармы? Нәрсә булса да безгә әйт әле" дип. Һәм шунда бу бәдәви кеше нәрсә диде: "Мин шундый сүзне ишеткән бар идем" дип, Пәйгамбәрдән саллаллаху алейхи ва салламнан. Дөрестлектә ди, һич шиксез Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бер әйберне калдырсаң, Аллаһ Тәгалә ди сиңа аны хәйлерәк нәрсә белән алмаштырып куя. Шундый сүзне әйтте. Менә әгәр дә кеше бер үзенең кулында, хәлендә булган әйберне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен калдырса, Аллаһ Тәгалә аңа да хәйлерәк әйберне бирә дигән сүзне әйтте. Һәм инде галимнәр шуны аңлатып әйтәләр, ул теге Аллаһ Тәгаләнең шул алмаштыру булырга мөмкин өч төрле. Беренче төре шул үзеннән менә нәрсәне калдырды, нәрсәне нинди әйберне ташлады, шул әйбердән Аллаһ Тәгалә бирә. Мәсәлән, кешенең мөмкинчелеге бар иде bir акчаны кулырга алырга. Алдалапмы, анда ничектер урлапмы. Һәм моның күңелендә bir фикер туды: мин бит инде мусульман, Аллаһ Тәгаләгә ышанучы кеше, мин бу эшне эшләргә тиеш түгел. Кешедән куркып түгел, анда bir полициядән куркып түгел, иң беренче менә шул Аллаһ Тәгаләнең иманы, Аллаһ Тәгаләгә ышануы менә шул нәтиҗәгә китерергә тиеш. Һәм ди, шуннан соң Аллаһ Тәгалә аңар бүтән яктан тагын да күбрәк акча бирә. Тагын да күбрәк мөмкинчелекләр бирә. Икенче төр җәмәгать ул бүтән яктан. Мәсәлән, кеше акчаның малын алмыйм дип Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен калдыра, һәм Аллаһ Тәгалә бу кешегә күңеленә тынычлык урнаштыра. Аллаһ Тәгаләнең бүләге кеше тыныч кына рәхәтләнеп яши, күңеле теге тыныч. Кайгырмый. Теге акчаны алса иде, һаман кайгыртып торыр иде. Каян мине тотырлар, мине табырлар, минем янына килерләр шул акчаны эзләп дип, шуны кайгыртып яшәр иде. Аллаһ Тәгалә аңа шундый bir күңеленә тынычлык сала. Һәм өченче төре җәмәгать инде ул ахирәттә. Кашан кеше шул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен bir эш калдыра икән, Аллаһ Тәгалә аңа савап бирә. Һәм инде галимнәр әйтәләр, шул дәлилләргә карап, күбесенчә ди, әгәр дә менә шул кеше bir харамны, хәтта харамны булмаган эшләрне, хәләл эшләрне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен калдырса, аңар ди җавабы бу дөньяда ук килә. Күбесенчә дәлилләр шуңа күрсәтә ди. Һәм беренче мисал җәмәгать Коръәндә Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә, шул фикерне Сад сүрәсендә 30-нчы аяттан башлап Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва вахабна ли Дауда Сулеймана ни'мал абду иннаху аваб." Без ди Даудка Сулейманны бүләк иттереп бирдек ди, малайын. Һәм нинди ул яхшы Аллаһ Тәгалә кылы, һәр вакытта Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итүче.
Hem bir vakit de Süleyman'a ko'rsatdilar atlarını. Süleyman bek atlarını yarataydı. Çünkü Allah bilen hemen şiirleneydi. Hem Allah'ını de ko'rsatdi, hem men onlarını de bek yaratıp qaradım de Süleyman aytdi. Şunda de atlarını qaraganda quyosh boydi. Quyosh boyg'ach bu namaz vakiti chiqdi, Süleyman namazını o'qimisha qoldirdi. Hem de şunda Süleyman aytdi, meni bu dünyani yaratuv aldaladı de. Allah da benim Rabbimni esga aludan meni de tege iktibarımni aldı de, benim qoplab qo'ydi de. Allah da esga aluni. Hem şunda emir etti, bu atlarını benim yanıma qaytarıgız, getirgiz de. Hem şu atlarını getirgeç, Süleyman aleyhisselam kılıçını alıp bütün atlarını şu kılıç bilen soğup utirdi. Kimnindir mıyınga soktu, kimnindir ayakka soktu, koyalakta şunda soktu. Hem de şundan sonra biz Süleyman'a tağın bir imtihan verdik. Tağın bir imtihan verdik. Biz onun otura turgan karşına, şu orundığına bir yartı tenli eybirini koyduk deydi. Bu nindi manada cemaat? Kur'an'da bulaygına qarasan, anlaşılıp bitirmey, tefsirlerde qarasan, onda şundi qissa var. Süleyman aleyhisselam indi bir zaman aytgan, "İdi men bir tunni bütün xotinlarni aylanib chiqam" deydi. Hem şu aylanib chiqqandan so'ng bütün xotinlar menga er bola topashaqlar deydi. Hem şu er bolalar o'sib benim ortimda basıp, peki şundi Allah da yolunda hizmet etişi balalar bulaşaklar deydi. Şundan so'ng deydi, şu sözünü aytgandan so'ng Allah Teala tilese deyip aytmadi ekan. Allah berse deyip aytmadi ekan. Şu 9 oy o'tgach bütün xotinlardan bir xotinigina bola topdi, ham tegi avru bola. Yartı tanigina ishli ul bolani, shunday avru bola topgan. Ham shunda mana şu anın o'rindig'ina dey, şu yartı tenni soldurdi. Yartı ten degan so'z şu bir yartısı ishli, bir yartısı ishlamay degan ma'noda anlatadilar. Ham xotini şu bola tug'ash, endi bolayni ketirib şu Süleymanning o'tira turgan yerine qo'ygan ekan. Ham Alloh taolaning to'nda aytdi, onun o'tira turgan g'orshina deb, endi şu qo'ydik bir tenning yartısı. Ham shundan so'ng u o'kindi dey. Degi ishga tishdi. Men inshaalloh Alloh taolo bersa deb aytmadim deb. Ham aytdi, ey Rabbim g'afur et meni. Ham menga shunday milkat, shunday kuch menga ber, qaysi bir kimda bo'lmayashak mendan so'ng. Chunki sen bo'lak etuvchi dey Süleyman. Ham shunda Alloh taolo javob berib, fasakharna lahu rihu. Ham de biz Süleyman'a jilni bo'ysundirdik. Hamdi ul jil onun emri bilen qo'yatilasa şu yoqqa iradi ul jil. Menan bu endi şu Kur'anning misolini alıp Süleyman başta atlarını yarattı. Onları atlar anı g'ibadatdan iktibarını aldılar. Onları atlarını Allah Teala için jaza qildi, o'tirdi. Onları Allah Teala jil berdi. Jil anı emri bilen nese tilese şu yakka alıp baraydı. Tegi at uğrundan jil kildi hazır Süleyman'a. Hem indi mina bu elbette jil tizrirek, haylirak, aşatırga jilni kirek mi, işirtirge jilni kirek mi, jil ul tizrirek yeri, hem indi bütün yaktan ul haylirak. Şu mina Süleyman'ın misalı. Anlar Yusuf aleyhisselam'ın misalı bu indi ikinci yaktan kile turgan aybir. Başan Yusuf'a aleyhisselamga şu zinaşı xotin kelib aytdi, meni bilan zina qildi deb aytgach, endi Yusuf aytdi, ya Rabbi meni qutqar şu aybirdan. As-sijnu ahabbu ilayya de. Agar da turmaga tutsalar, u menga xayrliroq de. Saylov bo'ldi. Yoki bir motor boy xotin qiz bilan zina qilirga, yoki turmaga o'tirirga. Mana
Gadi kişinin şunday saylal bulsa nese saylar idi miken? Yusuf nese dedi, mine türmege oturtu hayırek. Hem şul türmege oturup, nişe yıl türmede oturgandan soň, türmeden çıkıp, anları indi, şul Misr devletinde bir patşanın yardımcısı buldu. Şul Misr devletinin bir başlığı buldu. Lakin başta nese, başta sınavlarını ötdü. Hem şulay misal cemaat bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler qaşanalar Mekke'den Medine'ye koşup gittiler. İndi onlar gitkende cemaat alan şu Mekke müşrikleri Peygamberini ötürge mataştılar. Bütün sahabelerini indi şulay tutup kaldırdılar. Kimnidir ide bitlep kaldırdılar. Kim indi şulay çıkıp gitkende anın indi bütün malın alıp kalalar idi. Aytar idi ya ötüre biz seni. Ya bütün malını bizge kaldırarsan anları çıkarabız Mekke'den. Şunday halde çıkıp gitelerdi. Kaşıp bir diyege gine oturup bütün ilerin, malların kaldırıp kimdir aytaydı min tege hazır qaytam mena mındagına çıkıp kirem deyip indi şul kütügüne qarab deyip şulay kaşıp gitelerdi. Onlarga ziyan tiymesin bütün mallarını kaldırıp. Hem şunday ağır halde indi Medine'ye koştular. Hem şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini şul Medine'de yaşayan kişilerini Mekke'den kelgen kişiler bilen birleştirdi. Tegi kardeşlik oralarında urnaştırdı. Tegi iki kişini bilgilep, mine sen anın kardeşi, sen anın kardeşi. Birbirizge yakın kişiler. Hem şul misal Abdurrahman bin Avf. Şul kardeşin bilgilengeç, kardeşi. Allah da Peygamber bilgilegeç. Nese dedi? Şul Medine'ye yaşayan yigit aytdı, min yartı malımını sana berem, hazır mine yem var, malım var, şunu yartığa bölem, yartısı seniki bula, bula gitem sana, yerden yüzünden. Hem de mine bir neçe hatınım var, şul hatınlar arasında sayla, min artala berem de, hem tegi ilendirem de şul hatınga. Şunda Abdurrahman bin Avf aytdı nese de, Allah da sana bereket versin, mina bazar koya ekenligini ko'rsat. Kerak men senin yardamin, senin malın, men tege o'z qo'lim bilan ishlayman. Menga bazar koya ekenligini ko'rsat. Hem de şul bir necha kunda bozorga chiqqanda, onun bir tege kichkinagina sovut süt bor edi. Hem bir kichkinagina shunday kesak moyi bor edi dey. Birinchi kun bozorga chiqqanda. Shuni bilan boshladi. Anlar bir necha kundan so'ng, bir necha vaqtdan so'ng Abdurrahman bin Avf şu Medine şehrine uğramında bara yılmayı bikentiği şatlanıp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurdu da hem Abdurrahman bin Avf'ın yüzünde tigi hınay izi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilendin melledi. Tigi ilengeç, anda bütün katın kız bize ne? İşulay bizengeç şimdi Abdurrahman bin Avf'a şu hına izi kuşken iken kadir bitine. Hem Peygamberimiz şunu kurup indi anlap ilendin melledi. Ayedi ilendim. Kup mu mahır? Mahırını kup mu birdin dey. Bir tigi kisak şu finiknin, jimişnin bir tigi kibik altın birdim dey. Ul indi ul zamanda, hazırda zamanda şundi bir neçe gram altın bir zor mahır bulur idi mesela. Ul vakitte da zor mahır bulgan. Şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işitkeş aytdı, olaysa kişilerini jiyip bir sarı bilen bulsa da şu beyramni o'tkardi bir soliq sholib. Şimdi şunday mahir bir şey buldu iken, indi kişiler bilen ortaklaşa şu şadlığı bilen ortaklaş dip indi. Şu kengash berdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem indi Abdurrahman bin Avf şunu işledi. Mana bu da misal cemaat şunday ağır halde, şunday vaqtda mana Allah taolo için bütün Mekke'de bulgan baylıklarını kaldırıp gittiler. Medine'ye kelib buldu mümkinchilik mesela şuluk Abdurrahman bin Avf'a, "Ey rahmat sana kardeşim, ayda mene yartı iyigini alam, yartı malını alam, ayy men şunday ağır halde yaşayayım, senin yardım etken için rahmat sana, Allah da seni tan ko'proq qaytarsın" deb Allah ishlarga mumkin edi u. Lekin Allah ishlamadi. Aytdi, "Yo'q, Allah taolo için bu sana o'zingga qolsin, men o'zim ishlayman." Ham Allah taolo tez vaqtda şul bir kichkina moy kesagidan boshlab şunday bir boyliqqa erişdi.
Kaçan anda tegi zor ittirip mahır birdi, ilendi, onları kişilerini aşattı. Başta özünün bir нәрсе yok idi. Özüne de aşarga mümkünçilik yok idi. Indi Allah Teala onları almaştırıp koydu. Şuna göre cemaat, bu Allah Teala'nın şundi bir va'dasi, şundi bir nizamı, hem indi bizge ul aybirini işte tutup, turmuşunu alıp barganda, her vakitte indi Allah Teala bilgen va'dalarga aşanıp, indi şul kirekmegen bigrak da haram aybirlerden yirak bulurga, hem indi şul Allah Teala Allah bilse bizge şul neselerini dağında yakşırak yollardan bizge kaytaraşak. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'an azim nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huve cevadul karim ve sami'ud dua. Allahu Ekber.